ngiyakhetha inkosi enkulu ukuthi ebuhleni bophakama unyazi lwezulu. Socela ubaba umshumayeli unene asifundele umthandazo wesabatha inkosi yomusisa amen. Umthandazo wesabatha imini sabatha mayibenhle ngobani. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sibonge kakhulu-ke nabashumayeli benkosi nabakhokheli umsebenzi kaNkulunkulu abalizwile izwi lokuthi uma kuthiwa sicela ukuthi isibane uma kuthiwa isibane asithukuzwa ngaphansi kwetafula sibekwa phezulu kwetafula ukuze sikhanyisele umuntu. Siyabonga kubashumayeli okubafikele ukuthi uma bezwile ukuthi khona lo mzi noma befikile la kodwa bafike babatshela abantu laba biyela foni ukuthi hambani ekhaya befunda ngathi uma esezela ezedwa kodwa ashiya abantu behleli behlupheka abantu beseyinkingeni abantu bakubo behleli la kodwa bona abashiye umshumayeli abashiye emva. Sibonga kubashumayeli ukubabona ukuthi cha babaletha abantu ngoba ukubakhona kwabantu bebonakala befika la kukhombisa ukuthi abashumayeli babatshela ukuthi abantu abeze ekhaya befunda bayibongozi. Siyacela-ke Manazaretha ukuthi le nkonzo-ke yala ekhaya izwi lathi kukhuluma abantu abathunywe abakubo kulo muzi babatshela ngalo muzi nabathunywe uNkulunkulu ekusukubelele bebathuma ngalo muzi ukuthi-ke abeze ekhaya emphefumulo. Umuntu osukumayo la akhulume othunywa abakubo nothunywe uNkulunkulu zithu zonke ukuthi hambe ekhaya emphefumulo. Uyena osukuma akhulume hayi osukuma atuse ukukhulu kaNkulunkulu ngoba lokho kuba nethuba la kodwa lapha lekhaya banibona kusukuma noma ubani ongayigqokile ingubo emhlophe la uyasukuma niyazi ehleni akasukuma umuntu ongayigqokile ingubo emhlophe ongaphelele la uyasukuma ngani ngoba kusuke kufuneka akhulume lokhu akuthunywa abakubo nakuthunywe uNkulunkulu ukuze atshele abantu balalele noThomas abasolayo ngoba baningi abasolayo khona nabeza kuyashiwo kuthiwa khona nabeza bezohlola nje ukuthi lento iyini bangabeza ngoba bethunywa abantu beze ngoba bezohlola ukuthi yini ngoba baphikisa oThomas. Sicela-ke Manazaretha ukuthi-ke kukhona ukusolwa esesinakho sikusolwayo la ukuthi abantu sibanqamula behlabelela kuthiwa abanqanyulu
umthetho abantu masethiwa beze ngapha inhla isuke isize ngapha suke singasekho isidingo sokuhlabelela uma una ngoba umbhobho usuke useduze kwakho umuntu onesidingo sokuhlabelela sukuma hlabelela ivesi umbhobho uze kuye umshumayeli noma umkhokheli labo bantu ibona abahlabelela bese mase ufikile umbhobha bese manqamuke ahlale endabeni mayibonkosi kodwa wena usulephela nawe ngudlungudlu noma indaba yephesi noma intethelelo uma ngabe intethelelo kuyona indaba yephesi akuyona iyahlabelela ngoba akukho la ibeke khona iyahlabelela kuzozwakala ngokuhlabelela umbhobho lepho kuyo omama ngapha bona nentombi zentethelelo basuke beveli sebelayine ngapha asikho isidingo sokuthi bahlabele umbhobho usuvela usufike kubona mayibonkosi amen socela ukuthi ke laba bazokhuluma babuye ngapha noma inkosi nayo sinayo nje la makukhona izwe liphethe lokuthi nakhona efuna ukukhuluma itshelweni ngekhala emphefumulo inkosi iyobuqa nayo umbhobho uze kuyo ikhulume lokho ekuthunywa bakubo amen socela ukuthi abantwana baNkulunkulu basondeleke ukuze ukuthi kufike isikhathi sokuthi kweluleke abantwana baNkulunkulu bese sikhulume sabaningi inkosi yosibusisa amen Ngiyabonga uNkulunkulu thuba ngempela okuqe phambi kwenu umshumayeli emzini wasebuseni Thembe eHarding ayibonga inkosi Manazaretha ngoJanuwari ngoJanuwari lowa yafika into kimi enhlizweni ukuthi fanele ngiphuthume ngiye ekhaya emphefumulo inkani yomuntu nenkani masuke saphila nganganaka kwathi ngolesihlanu olilandela lo ndlulile lo liya njalo ke ngolesihlanu ngiyayikoduwe ngiye ekhaya ibuye ngolesonto kwathi ngolesihlanu olilandela lo liya olidlulileyo ngathi ngifuna ukugoduka ngabona ukuthi ngeke ngifike ekhaya ngaqale ngazama amaqhinga ukuthi ngifonele udadewethu ohlala la kaMashu ugcineni ngekhaya emphefumulo wawaya yini ngoba into esingakhulumi ngayo uthi ke udadewethu cha ngabe ngaya ngelinga ngiyosebenza safanele ngiphile kufikile imindeni yami yathi fanele ngihambe ngiye ekhaya emphefumulo ayibonkosi sengithi ke ngifuna ukuthumayana ngamaqhinga okuthumayana ngoba ngolesihlanu ngiyagoduka ngiye ekhaya vele ngivuke ngolesihlanu ngisemsebenzini ngibona ukuthi ngeke ngisebenzeke namhlanje bese ngithatha isinqumo sokuthi angeke emsebenzini ngizela ekhaya emphefumulo ayibonkosi kani Manazaretha ungakufiki lapho uthe ngoDisemba khona insizwa yakithi njengoba ngishilo ngathi ngumshumayeli uNikwe ukhokho wami uMantashe khona insizwa yakithi ibiza yona ibiza uganyile iyangweleta 500 ibuye ingikhokhele ngifakele ngo-e-wallet uhamba isikhathi ngesonto futhi elilandelayo kungene imali ewu-600 ibhaliwe ukuthi ivela kuyena bese ngiyamfonela le mali iqhamuka mfowethu bosongikhokelile nje u-500 wasonginika u-600 uthi yena ngikaze ngifake imali ngase ngiyikhipha leyo mali ngayibeka mase ngizake la iqhama lemphefumulo ngidlule-ke ngithenge lapha ngithenge izinto ezithize ezikhala kahle ngoba ngezwa kuthiwa kuzifanele ezikhala kahle ayibonkosi ukuze imindeni idle ngoba ngidla 100% irojuice ngathenga wona 100% nezinto ezikhala kahle ngase ngifika nazo la indaba enkulu ke Manazaretha engiguqisayo ngiguqiswa ukuthi mase ngibala imali engithenge ngayo izinto engize nazo la ekhaya emphefumulo iyalingana nemali engiyifakeliwe ngaziwe ukuthi iqhamuka kuphi inkosi kusisebenziswe Nankethi Nkosi enkulu yasemhleni kaManazaretha uNyasibuzo amen lo ukhulumayo umshumayeli uKhoza wasesizana nesikhaweni amen cha bantwana beNkosi enkulu yasemhleni kaManazaretha ngifika kule ndawo ngizomamlela nje umsebenzi kaNkulunkulu mkhulu ufika ikhehle idala ekhaya nje izinto ayihambi kahle lithi uhlalele ungayi ekhaya lomphefumulo amen ileyo nto engilethe kule ndawo umbuzo wami nje kanjani ukuthi uhlalele ungayi ekhaya lomphefumulo kwase kuvele enye insizwa
emva kwalo lelo khehla nje umali etukulu bancane basekuvele insizwe engiyaziyo yakwamthembu umakhelwane nje nayo ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ayaphingisele yandawo eyakha kuyona ungasakheka singazi njani uthi uyayibona lensizwa khuluma nelikhehla lensizwa umukhuluma nayo izokuthatha ukubeni ngokuba umsuka nabantu ibaqonto bafaka enkundleni esebeza bezekhala umphefumulo ungani ungakhulumi nawo na yasevela izinto zayo ke kwamzuyikhulu kodwa ngizela abantwana benkosi enkulu yasemkheni kaManazaretha unyazi lezulu ngezulu ukuthi uhlalele ungayi ekhaya umphefumulo ngazi bantwana basezulwini ukuthi kwenziwane ekhaya umphefumulo engayinguzwe uyafika nje kodwa ngizela nje uzofundiswa ukuthi kwenziwa kanjani usibusise lokuzwile Inkosi enkulu yasePhalamende. Lokhu okuqile uThenkosi owamadondo ngizolesolo samakhathini. Ngisoka ngaphela inkosi yamanganga ngala ekhayindani. Amen. Uthela inkosi namara zokuqinisekisa ukuthi inkosi lesi ila ekhaya uthela inkosi ikhona eManazaretha. Nami ngithe mangizwa indaba lekhaya asengilethe imbuzi eManazaretha. Amen. Ngithe mangilethele imbuzi ngibona abantu abaningi bedilethimini abayibele ngamawindi. Ngithi mina niyaphi? Bathi sekhale emphefumulo. Ngizopela ukuthi kusudezi mangosisi yisilethi lo mbuzi. Ngibona siphanga umshumayeli manje uthi mina sheshisa indoda ulethi imbuzi akunkulu bala ekhaya watakulenda bathatha kuyimithi. Ngabe sengiletha phela kumbuzi ngithe mase ngilithile into phela lapha 4 days. Ngabona bengibathelise besithile kodwa kulezo ngiphoso eNazaretha. Kodwa khamuke ngale iningi. Lapha zafiba zasifabona amakhehla. Mase ngibona ngibuza umshwalense hayi futhi imbuzi yengane ezaphumayo mabo uNkulunkulu. Ngase ngile saphalisa lo mbuzi sayiletha lenkosi ngase ngicela imoto hayi mabo uNkulunkulu. Amen. Manazaretha emalo uzempuma ngiphola imithi khona ngokhela sinayo imithi ora kumphala nje mnandi le. Uthi mina ubanjani phela sifuna ukuphendula manje. Hayi, mangibuze ekhaya usomdala athi hayi kunekhetha lenyama la ekhaya. Mase khoshe imbuzi bayela phela ukuthi sibaba ngiphathwa ngathi khoshe imbuzi la lenkosi, hayi lesa ekhaya imphefumulo. Ngithe mangizele imbuzi letha, lapha lisa lodwa la lenkosi. Hapo makhetha imaba elandelana amadala ejabulile. Lithe mina, mfana siyabonga. Somila iminyaka washomane thole nawo uphile emhlabeni. Amen. Manazaretha indoda iyona Manazaretha. Amen. Wathi bhekisa inkomo ngazona lapho nje. Semjabulisa ngimnandi ngomthokozo umuntu usembumbile ngoMabunkulunkulu. Amen. Ngibona ngikupha ngababuya zezulu. Izinkosi ezomhlaba baba impilo mibili beyihle ibuyibhede ngengazona lenkosi yamakhosi. Yasithula inkosi imbuka esithula yasinikile ikhanda yathi ngoba la ekhaya emphefumulo sokusibuzo u4 Pokwenziwa yini kubhedlela nje. Izinkosi zabangazi. Isithi mntanami umqolethe imbuzi ekhaya emphefumulo uthi umuntu nomuntu into zakhe ziyavuleka mabo uNkulunkulu. Amen. Ay ngivele ngibaba ngikhala ukuthi baba basangela ukuthi ngithini. Hayi ngeke ushona manje ezukini. Ngibekela ikhaya la ekhaya ngiveze eManazaretha. Asebenza ngeke abafeza ukonakele ngoba lenkosi. Ngithethe ngisekhaya ngihambile uma nje ngivele wethathu ngibona ingane zami ezikuthiwe ingane ziphethe ngamathuna ziphethe imbali lenkosi enkaza nje emathuneni umshayeli gijima uthi kunabantu bakini abaganga ngamaliba ngabo uNkulunkulu. Amen. Ilamana zasengekhethe lomnikelo ukuthi ushebhe usabakhumbule omaliba lawo ushebhe usabageza eManazaretha. Amen. Sevele ikhaya nje Ngithi mina ngoba bageza lapha engathi ngathi uphule omuhle uyabageza abantu ngithi nasambe inkulu ushebugeza abantu lapha yana Uthembuzi into wakishila abangahloniphi ngoba phela umthole ekhaya akhohlisa eManazaretha ngithi nasambe ugeza abantu lapha nasambe inkulu ngithi mina ngeke ngisabafazini bese kuphutaba namngalandela eManazaretha Uthole ushebe wamkhulu ngikhetha lilambile zembuzalo ngikhetha ushebe ngikhetha Manazaretha abonkulunkulu. Amen. Inkosi usengizwile. Wesini mina ngumfana waleli nquthu
enkosini uDlalosi manje ke ufika sengaba nomunye umuzi la eShestaville manje ugogo bami ababili batasihamba sekhaya umphefumulo mangifika khona sangena lapha esangweni sawume eceleni masima lapha eceleni kwendlu kwavele kwakhala ugogo ngaphakathi wamemeza ngezwi elikhulu manje ngacela-ke inkosini asiqhameni sengize ngafika nazo imvuzo ezimbili ngazothi uzoshweleza ngomshwelezele ngacela ngumusa omkhulu onyazi lezulu sengithi ngisalele phambi kwezolo vele kuqhamuka ugogo athi ugogo uma ungayenzi le nto ukuthi yenze ngizokuthatha inkosi enkulu onyazi lezulu ngacela ukuthi inkosi athi inkosi ugogo angaqala ngithathe engilungise umuzi ngoba akekho uzolungisa amen. Ngiyayithatha inkosi enkulu yaseBhekema kaNazaretha. Lo khulumayo uSandile. Ngilapha nje mina ngafika ngoFebruary ngonyaka ophelile ngingaboni. Amehlo evalekile. Kwathiwa ngize la ekhaya lemphefumulo ngeza. Namhlanje futhi ngibuyile ngokuthunywa ugogo ngaphansi leli khaya ngoba ngilongozile ukuthi kodwa gogo akadlungi kahle akaboni kahle hle kwenzakalani waqhamuka angazi ngoba into inkulumo ekhaya iyahloniphiswa kodwa kuqhamuke amakhondom amaningi wathi ugogo uyawabona lamakhondom lawo angathi ayafutheka lamakhondom ayefutheka afutheke njengebhaloni kucaze mayefutheka lawo manzi la afika khona kufike kume iy'ngane zilezi ngane wena namhlanje uthi isabatha uthi esabatheni ithina esikuvimbile ukuthi ungayi esabatheni uyongena wedwa esabatheni thina uthi singene nobani wena mayongena esabatheni ngicakeke ukuthi bavela manje labantwana lezi zinto sengaseyihlephukile bamile lapha abantwana bathi wena nina nithengela abantwana benu into engakhisimuzi thina nithengeli nithi siqokani thina angathi afasiwe laphezulu siboshiwe thina laphezulu okuyokusiza ukuthi uhambe uye ekhaya lemphefumulo ufike usinikelele khona bese siyakhishwa lapha ya emhosheni kwaba sengathi siyahamba nogogo sesilapha emhosheni siphethe ibhakede siyakhipha khona-ke lamangcola nakho konke lododi lo awusengiyababona sebephezulu sebeyajabula bathi ilapho-ke la oyosizakala khona kwaba sengathi la eqolo ngoba bengakhona uguqa bengimangiguqa kube ngathi ngingahlala phansi ngabona bekhipha ngathi orange elikhulu kodwa leli orange livutha umlilo satshe lasuka la eqolo ukusuka ngalelo langa ngazizwa ngiphile eqolo ngingenalutho sengiyakhona ukuguqa manje anginalutho inkosi kusisele ekuzweni ngiyayikhetha inkosi yasebuhle mambumbe lo eNtuzuma emhlabeni wamaqhawe mina la ngithunywa ugogo ozala uma kumele sibonakaliso sokuthi bona lekhehla lakhe babazwananga kusho ukuthi ugogo babengazwani nekhehla bebanga ukuthi liyaqonywa futhi laselifuna ukuthatha owesibili ugogo wase decide ukulithakatha ikhehla wathatha intondolo wayibhila waya nayo emsamo wayokhuluma ukuthi uyalivala lashona-ke ikhehla livalekile kanjalo uyena esephumile uhlala kandodana kuthe-ke emva kweseshonile-ke naso-ke salwazi sagcina sesihambile emhlabeni
kusho ukuthi ngalesikhathi kushona ikhehla laso sathi siyazama ukuyigeza kusho ukuthi kwangagezeka manje kuvela ukuthi sisemnyameni sashona sizilile ngizocela ukuthi uNkulunkulu angixazululele le nkinga nabo abathethelele mhlawumbe ngithole leseluleko ukuthi ngingabalekelela kanjani ngoba kuthiwa ngize la ukuze bathole usizo. Ngekhethi Nkosi yaseKhameni. Lo khulumayo usithokozisile wakwaShinga. Mina ngeza lapha ekhaya nemphefumulo ngonyaka odlule. Ngithe mase ngibuyile sengilele ekhaya. Ngabona umuntu omdala kodwa owembethwe inkungu. Wathi uyangazi mina ukuthi ngubani. Ngathi cha angikwazi. Wathi mina ngukhokho wakho. Kodwa ngeke ngizisho ukuthi ngubani. Wathi mina ngaphila phesheya. Ngaphila namangisi. Ngithe mase ngiphila phesheya ngabuya ngeza la. Ngabona ngathi usebuyele eGoli. Uthi ngithe mase ngibuya ngabe sengiyashada. Ngashada umshado wesilungu. Wabe sengikhombisa umshado wakhe. Wangikhombisa umshado wakhe owawabelungu. Abelungu babegqoka iy'kotho begqoka amabhantshi abovu bephethe lento ecwebezelayo. Engikhombisa ukuthi umshado wami wawunjena. Wathi ingako wena ungashadi. Ingoba mina engaphila namangisi phesheya. Ngithe sengishada lo mshado. Kwafana nokuthi angishadanga ngoba umshado engawushada kwakuwesilungu. Awuzange ube wesiZulu. Wathamba ukubuza ukuthi ubani owaphila phesheya namangisi. Ngathi ngiyabuza ngabona sengila ekhaya ekuzalwa khona ekhabo mama lama. Ngayibona ngihamba ngena khona ngibuza ukuthi ngifikile la ogcwenza ngizobuza ukuthi la ekhaya ubani owaphila phesheya namangisi. Uthi angizobuza kunina. Bathi lana yakekho simaziyo futhi asimazi. Ongangokuthi wathi angibuze kukhulu ozaluma nokhulu ozaluma wathi angimazi. Kodwa lapho yena esevele sadlula emhlabeni. Kubathi hayi uyahlanya nje wena siyazi lento okhuluma ngayo. Okunye futhi ngathunyelwa ukuthi ngize lapha ekhaya lemphefumulo. Ngabona ngihamba ngicosha ama-fruits kodwa ebola. Kwathiwa phuthuma ekhaya lemphefumulo ngoba wena usazobona isangoma. Mawusubona isangoma khona inkinga ezovela. Kwakolesihlanu kwathiwa phuthuma ekhaya lemphefumulo. Ngoba le nkinga ezovela muke waye ekhaya lemphefumulo uzobe usuyayinqanda. Ngafika-ke lapha ekhaya lemphefumulo kuyisabatha. Kanti ngenkathi ngilana ingane yami esevasithi eMthatha la ikhona kuthiwa yevula amageji ifuna ukuhamba ibona isangoma sifuna ukulala nayo. Yiloko-ke maNazaretha nalana ngikhona. Nakhona futhi kusho ingane yami yathi ma kuthiwe ngihambe ekhaya lemphefumulo kuthiwe phuthume ekhaya lemphefumulo. Angazi-ke ukuthi kumayelana nani. Ngiyabonga inkosi ibusise ngizwile. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseSeptemba kaNazaretha. Njengoba ngiguqe lapha ngangcwele ngithunyiwe. Ngithunywe isalukazi esizala umama. kaNazaretha empilweni yami akuhambi kahle. Kahle mina ngumuntu ombethe. Kamsani izingane sisi. Kamsiza na. Kahle mina empilweni yami akuhambi kahle. Ngumuntu ombethe abantu abadala yonke into yami ayihlangani siyazama ngiyahlanganisa akuhlangani. Ngisiyazama nasemendweni wami engikuwo akuhlangani. Uthe ngizesheshisa nje indaba bangcwele ngoba ithuba esinikelo nethasisheshisa. Uthe ngoDisemba bangcwele kwaba nesiphithi nje la umina nomyeni wami. Ngacabanga bangcwele ngaze ngahamba ngayo umama omthandazo ngifike ngizohlola umama omthandazo. Afika ngitshela umama omthandazo ukuthi kumele wena uhambe uyomkhala umphefumulo uyonikelela abangasekho abakini nabakomalume wakho nabakomalume wakho nabakomalume kababa wakho. Uthe kusenjalo bangcwele ngathi ngilele ebusuku
kwaqhamuka esakwazi esizana umama intombi yakwaSimelana sathi ntombi zonke mntanami sukuma uhambe uyekhaya lomphefumulo njengoba shiwo uhambe uyonikela kwahamba kwathe nsuku kwaqhamuka isalukazi sikhala lesi salukazi angisazi ukuthi esakuphi sikhala lesi salukazi sithe masifike eduze kwami lesi salukazi sathi mntanami uma ngabe ubona izinto zinjena ngicela uhambe uyekhaya lomphefumulo lapha abakutshelayo abadlali ngawo kodwa uma ufika ekhaya lomphefumulo ufike unginikelele ngiyobe sengithola ukukhanya ushembe uyongikhumbula uyongikhipha nasesigodini sosizi ngithe sengibona lapho ngalivuka ngaxoxa leli phupho base beyasho ukuthi hayi lesi salukazi kusho ukuthi isalukazi esiwugogo kamyeni wakho bese ngithi hayi ngoba amandla kodwa ngizozama ngosemandleni ukuthi ngihambe ngosinikelela nesazi ngithe nsukwini ngilele esuku ngabona sengikhona la ekhaya lomphefumulo ngabona amakhehla lezalukazi behleli ngaphandle basho ukuthi thina mzukulu sesilindile siyafuna uzosithatha uzosakula isikhiphe esogodini sosizi ngoba ushembe uNkulunkulu emhlabeni nasemazulwini. Ngiyabonga. Ukhulumayo umntwana uThandiwe igama ngoba ichungu kaMphumulo Mthandeni ngaphansi kokuthi kwabe Manazaretha umntwana onohambo olude kakhulu nendaba ende kakhulu ukuyifika nje ngamafuphi ngike ngaya ehlelweni kwathiwa angifike ngiyele imbuzi kusho umkhulu ekusungulele ngimbiza ngomkhulu ngoba wathi uphofo wasendlunkulu kamkhulu uyinkosi yokuqala yasemachumeni ubaba uphakathi wazi wavela wangibonisa yena ngiyamazi nalokuthi ubuya kanjani wathi mntanami hamba uye ekhaya ngifuna ukubiza ngale ndlela kabiza ngayo wathi hamba mntanami uye emzini kaNkulunkulu uyongikelela uyonikela bonke abantwana ngoba mina ngahamba ekuhambeni kwami ngangumuntu owayebusisa abantu ngosisa amanzi uthi umuntu engamehlisela umsebenzi emva kwami wasebenziswa ngikhona ngasengubopha umndeni ngabala ukuthi ngiyoqaqa ezizukulwaneni sesingabe sozizukulwane songwena wathi ngizokupha amandla ngithe ngifike nganiyela ngonyaka odlule ngoJulayi ngithe mangibuya kwathiwa ngize ekhaya lomphefumulo ngithe mangibuya ngahlala nginqamasenta angahlangani kwathiwa hambe yokwakha umuzi thola indawo engihlane wakhe umuzi wakho abantu ababili ngathi uNkulunkulu wami imali ngizoyitholaphi ngizoyithola kanjani ngaqhubeka ukwenzeka okwenzakalayo kwahlangana noma bekunzima ngathi mangilele ebusuku wabuya wathi mntanami kukho konke akukho ozokwenza akekho umthandazi oyongenisa abantu abadala kulowa muzi akekho umthandazi oyongena lapha ayikho inyanga kepha hambe ekhaya lomphefumulo zonke izinto zizoqaqeka wathi abantwana bala ekhaya bahlonile isabatha abalazi manhlathela babekithiye ngesabatha wathi hamba uye ekhaya lomphefumulo konke kuzophela uthe ngenyanga edlule ngoba nesibonakaliso engasi sisendaweni eyithempeli bekuyithempeli kodwa kuyithempeli elisali bencane kukhululela la ekhaya wase sifika lapha sihamba nomalume okuyena omdala ekhaya okuyena othinta impepho nomamkhulu wami udadewabo kamama omdala bese bayimini wesithathu siguqile masiguqile bese kuqhamuka unyazi fika unyazi lithethe malithetha ngiyalibona ukuthi liyathetha kodwa ngizwa ukuthi kuthini masiguqile phambi kwalo ngibona ngasisengqoke ibhluwe bengumuntu wamabhlukwe sengiyekile ibhluwe nalekephe engibonayo ngangifaka izinto lesiliva wakhipha umkhulu ebusuku ngathi ngiyavuyisela phansi kokamelo ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ashemba ngisize ukho konke angipha amandla angipha isibindi ngoba ngumntwana omncane lithe isakhuluma unyazi bese khuluma umalume lo esihamba naye wakhuluma wazoqoshama lapho unyazi akuyona into ekufanele uyenze leyo mntanami ngicela ukuthi ungisize ubafundise inhlonipho ngathi uNkulunkulu wami ngizobafundisa kanjani inhlonipho abantu abangaphezu kwami ubuhlungu ekujuleni nenhliziyo ngalala thema sengilele wahleli umcimbi nawo lo mcimbi uhlelwa yimi ngingumntwana ngimncane kunabantu abadala ekhaya
Ngawuhlela umcimbi kwasiwafuneka iy'mbuzi kwasiwahamba uyozwa ukuthi sizobamba iy'mbuzi ey'nkingeni onazo ekhaya kini. Ngithe ngisabekile base bengimidesi bathi bacela ukungithatha i-pre-match lesiyabona. Imali ayihlangani imali eninayo njengamanje ngino-2000 kodwa afuna iy'mbuzi ezo-5. Ngathi uNkulunkulu wami ngisize ngakhala izolo ngibuya emsebenzini ngakhala ngagibela embhedeni ngalala. Ngithe uma ngilele ebusuku wafika intombazane ithe utata kamama yathi asambe sekhala emphefumulo ilapho uzothola khona konke nala uzothola khona indlela. Ngilapho ekhala emphefumulo ngineswe yizwi nesibonakaliso ngisibonayo isuma ngilele ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ashemba ngikhumbule lokhu esizweni. Ngiyele ekhala lomphefumulo igama lami nguXolile Mashange ngisuke eBhezini. Mina uSambe nje ungithande ngisemncane noma mina bengala kakhulu kodwa nje bengibona ebusuka ukuthi ngiba lento engazazi wemibi. Ngizothola sengimemeza yena vele kuphele yonke lonto. And then ngingana-ke qhuba isikhathi sengibe ntazi wama sengingafika la wafika umkhulu ozala ubaba ozala uma wathi yena-ke into ezosiza nje kuko konke lo iy'nkinga onazo ukuyekhala lomphefumulo. Engaziba-ke ukuze kwakathathwa iy'nkinga bese ziningi amandla ngoba nje ngithi mina impilo yami-ke nje beyiyancisela izinto ungangibona ngathi nginento enhle kanti lutho. Kwesinye isikhathi ngiyibona ukuthi nayi into yinhle igcine ingafikanga kimi kuba kanjalo. Lengibalisa-ke shuthi umkhulu wazi wafika wathi into ezongisiza ukuthi ngicela intethelelo ekhaya lomphefumulo. Ngiyabonga. Anche Zulu Anazareta lumntwana okhulumayo usuka le yabantu uMoses waka-1 kushuthi lesi sibongo sitholela ekhaya lomphefumulo. Bengizazi ngokhumalo vele nguwe ngoba isibongo ngangikhule ngaso wathi masiyothatha ipasi wathiwa angasebenzisa esakwa-Isaya angisebenzisa esakwakhumalo izwi lintshela lokuba igama elikhulu le. Sidlule-ke lapho ngize ngithole lesi sibongo-ke kuza la ekhaya lomphefumulo lesi esakona sengibuya khona manje enyakatho le eMozambique ukubona ithuna likakhongo nami bengazi ukuthi ngoze ngifike lapho. Ngifike lapho sena ngafika ekhaya lomphefumulo ngale kwalona kuphelisa sishiya impahla esayishiyayo imbuzi ezine. Kwaze kuqala kuvela izinto ey'ningi kodwa ngaphambi ukuthi zivele kwafika igebengu ekhaya zashuka isiqeda. Kwase kuzwakala ukuthi hhayi lokhu makwenzeka kade bethatha imali nani nokuthi anginayo inkomo kwakufanele kube kunenkomo ngabe kwalimala izinto esibayeni. Sidluleke lapho sahambe-ke nomalume singazi ukuthi siyaphi. Iyangidla le nto ngoba umalume uyena osele okuyena okufanele kube mina ngilandela yena kodwa kukhethwe mina. Lokhoko ukhethe mina wanogogo ngizwa masifika lapho kuthiwa wahlukana naye umkhulu enonyaka owodwa nalokhokho lonakamazama kodwa nami namhlanje ngize ngamazi ngoba ngisuka la ekhaya lomphefumulo. Kodwa kungilethe namhlanje kakhulukazi okubalulekile maNazareta ukuthi la kuliviki eliphelile ngila ekhaya lomphefumulo akhuluma nomshumayeli uMajiya ngiphelezele umalume okwenyindlu. Mangithi angazi ngenzela abazali bami ngeze nokuhamba kwabo ngoba nami ngangihluphekela ngila ngikhona khona. Ngicela ukuthi ngize ngicele la embengeni futhi khona la ekhaya lomphefumulo ukuthi ngibenzele. Ngiyabuza umshumayeli ngambona umshumayeli Majiya uyangezwa uyakhuluma kodwa le nto akayizwa lento engishoyo futhi nje akayingeni lento engishoyo. Ekugcineni ngahamba ngayikhaya mase ngifike ekhaya olwesithathu kwathi ngishiye ngithenge imbuzi kulolo hlalo oluphelile
le mbuzi uma ngiyithenga nami bekunokusola ngoba lo muntu engiyithenga unezongo lapha ezandleni ngathi lo muntu ongilethe kulo muntu ngathi usanyama noma uyini kodwa kulungile ngisane sengiyithatha namanje lo mbuzi ayikho Nazareth bemthi ngizokwenzela umama umsebenzi kodwa into enkulu engizisela ngoba ngize nempahla namhlanje sekuze ngambulele nomkhulu bekuyinyanga fanele nize nembuzi kumkhulu ukhoko azokwazi ukuthi azogezwa naye isikhwama sakhe noma bafika bangitshela ukuthi besiza abantu ade landa umuntu noma ngabe kuthiwa uthunjiwe kwathintini ngakholelwanga kulokuthi besiza kuphela mhlawumbe kukhona nokunye bekade kwenze ngakungize nembuzi ukuthi nayigezwa lebe mithi ngizokhumbula ugogo nomama ilelo ngibeka iyalahleka namhlanje ngize nenye ngoba ngitema ngihleli lapha ekhaya bafonela umshumeli majaji kunesibonakala sesifonile besila nomalume bengize naye lapha kunethangi lapha uNkulunkulu awugeza kulizandla uJehova ngale kulela side lapha ekhaya eMphefemulo siyandlula ngathi abantu abaphumayo wabiza umalume bayibiza umalume akazange ahlale nokuhlala kuyo wenza kimi sesilanga la eduze nala sithandaza khona wathi kubizwa wena ngaphakathi mangena ngaphakathi uNkulunkulu uhleli phansi uJehova lapha uyasebenza mawazi isigidi amaxhosa akho afana nesigidi awasabalali lawageza ngawo asebenza ngawo umsebenzi wakhe lapha ngaphakathi ufaka umjiva wakhe omhlophe nesigqoko sakhe nafika ngathi ngiyangifuna phansi wathi angahlali phansi wanika imkamelo emibili emhlophe umkamelo kuyo kanje ngathi umuntu oguqile etsheni kodwa ngibambelele kanje wathi ya anizwa nini bonke abantu sibathathile thina bala ekhaya eMphefemulo kungabi naye ngoba mina bengifuna umtshela umshumali manje ukuthi ngifuna ukwenzela ugogo nomama umsebenzi ngamanye amazwi ngenzela abantu behleli la ekhaya eMphefemulo ngoba kumele sibenzele izinto silethe impahla bagezwe yonke into ibe right bese siyabalanda ekhaya isiqala ukuhlaba emakhaya iloko Nazareth engilethela ukuthi asinganqamleli ngoba nami bengithi ngiyanqamlela kodwa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe wathi anizwa nina kasonta ukuthi anizwa wonke abantu bala ekhaya eMphefemulo lembuzi ngakho nje namhlanje ayitholakala kepeni ukuthi ufuna ukukhumbula umama ngayo iloko Nazareth engizelela umshumali manje uyamkhahlameza kuthanga wathele hey yini into ofuna ukuyenza ngavela ngayo kanjani ngokulalela izolo ngiyamfonela ukuthi uzofaka kule veza uthi hayi uthi ulindele unento enkulu kangaka ngibala ushisa impahla uthatha impahla uze nayo ingakho kuyilama Nazareth asilaleleni umthetho ekhaya eMphefemulo silalele senze singalaleli nje singezi ngicela ukuwela ngezansi Nazareth lokho ade ngiphathiswe khona uNkulunkulu akuseseni ukuzwini ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bophama unyazi bezulu amen. Siyabonga abakhonza abahle basezulwini amazi amahle nakuphila nethuba esiliphiwa uMbelinqange woyizulwane nezulwane zemndeni yethu ukuba sikwazi ukubuka sizohlambukela imindeni yethu nokubonga ukuthi uNkulunkulu asakhelele inkundla yasezulwini eyikhaya eMphefemulo la uhlanjulukela khona abazali bethu ngoba ngale kwethuna akubuhlambuluka ngoba ngale kwethuna azikho izona amacala lapha emhlabeni ngoba indoda eyadalisa abantu amaphutha yaphunyuka ezulwini yaxosha ezemhlabeni yasiphemba eyayinyathuko ney'nkambiso nemiyana nemithetho uLucifer amacala wonke adabuka emhlabeni awadabuka ngaphesheya kwethuna ingakho ethi uShembe lamacala kufanele azothethwa emhlabeni naye iMphefemulo uyayinqanda uyayikhalini uyayibuyisa uShembe uletha la ngicela ke uShembe afihle umngane bami abese ngiphe lodwa lokufakazela izinkulumo ezikhulunywa abantwana bakhe asisokwazi nokuqonda nokukhuluma abaqotho bayagulizwa le
awukhanya ubanele abayawuliza izwi lakho khanya ubanele bayawulizwa izwi lakho angenziwe ngibe qotho ngilizwe izwi lakho angilizwe Ushemba ukhuluma nami nawe mntaka nkulunkulu ukhuluma nami nawe uthi angiphiwe ubaqotho ngilizwe ngiphaphame mina nawe ngenile phakathi kwalo muzi onyazi lwezulu wena uphiwe inhlanhla cela uNkulunkulu ukuthi akakwenze uphaphame ulizwe lizwe ngoba wena ukhethiwe mndenile umuntu alisisa kahle lento ekhuluma ngabantwana babantu akuyona into yayizolo le nento yakuthanga into engaphambi kwayasendulo uchungechunge labantu basendulo kodwa kukhethwe mina nawe isizukulwane esikhona namhlanje ngemihla yenkosi unyazi lwezulu ukuthi izwa lento bese uyasukuma uze kumbhenqanga bakhethe wena bakhethe mina nawe abakukhethelanga ukuthi ngisayohlola ukuthi lento yenziwayo yini bese ugijima kuma-social media uzama ukuyi-analyze lento ukuyihlaziya ngokuqonda kwakho ukuthi uzama ukuthi ibe yimbi ngeke ibe yimbi into kaShembe kuyoba kumbi kuyoba yimbi into kaMajiya hayi kaShembe ekaShembe neunyazi lwezulu uyayazi nje obeyenzile ingakho futhi ekhethe lezi sikhathi sokuthi ahlisele umfula wakhe ngoba sekuyisikhathi manje ezweni omube bhuza akekho umuntu ongayela umthandazi manje akekho umuntu ongayela umlaphi ngisho nathi simbathini komhlophe singabathandazi singabalaphi sisiza abantu sithanda abantu kodwa kukho lapho ukuthi khona ukhumbule eMajiya umsebenzi wakho wezandla zakho inzalo kadingana senza ngakhona lana sihlabelele ngazi umthandazo wodwa ukuthi ukhumbule inkosi umsebenzi wezandla zakho inzalo kadingana senza ngakhona munye umuntu odala abantu ofanele futhi asebenza abantu unyazi lwezulu mayibonge inkosi amen kulungile-ke singabasebenza mina nawe ngoba bayafika sibanikeze inhloko sibaqhathe sibenze yonke into sibacabe enyameni maye sekwathi gilikidi umphefumulo uzowulapha kanjani wena manje ngoba okokuqala awuboni awuzwa futhi mongasuthi emphefumulweni so lezi zinto ngisishophe uzosibona ngapha kodwa uShembe ukwazi ukubona umphefumulo womuntu wakini ehlele esiswini sentuthwane ukwazi ukubona umphefumulo uShembe womuntu wakini ebethelwe abakhunkuli bambethela bamthwebula bambethela bambeka lapho eweni ukuthi bawusebenzisa yena bamfuna ukugadla bamvuse ngesikhathi abamthanda ngaso bese bemthuma ukuthi hambe oganga endaweni ukuthi nakuphi nakuphi uyakwazi ukubona uMshembe uyazi lwezulu wena ukwazi ukubona ngakho namhlanje kuthunywe mina nawe ukuthi angize ekhaya emphefumulo cela ubaqotho amen lento bowuyithunywe labangani bakho oMajiya bethu uhamba ohlola lapha akuyikhohlwe yona thana ngiyabonga ngoba belingithumela ukuthi angizohlola mina sengizolalela ukuze ngikwazi ukukhulula abantu bakithi mayibonge inkosi usufikileke ekhaya emphefumulo usuzwile mntwana kaNkulunkulu phendula lento kade ikhulunywa uSimamane ethi abakubo bathe yenziwe yakini ngoba nawe bakini bayafana nabantu baSimamane amen nabakini babethakala nabakini babephathi kwabo
nabakini izalukwazi seyizintombi zayihushula izisu kithi nakini lokho kuthuma uSimamane namhlanje nawe kuyakuthinta ungalindi ukuthi kuvela abantu bakini khona into ekhulunywa insizwa la yangidabukisa ukuthi ulithethile icala kwaseqhamuki izingane ezahamba zimbungu zama phambi kwamakhehla lento ihlezi ikhulunywa njalo lapha ekhaya emphefumulo ukuthi ingane inkosi inyanga yezulu yakhuluma ngayo yathi ingane zinamandla okwenza okubi kunini emphilayo zinamandla okwenza okuhle kunini ngoba izwi labo abantwana abaphikiswa naMvelinqama abantwana abaphuphuka bachitheka balahla bahushuka kwenziwa into lezingazo kwenziwa yonke into baphunyuka uthi uShembe lawo abantwana abazanga abantu bolilanga banamandla amakhulu badlula umuntu owazalwa badlula ukhokho wami badlula ukhokho isibonga somndeni ngoba yena wazalwa wathi inhlabathi wayeseba nesono lo mntwana unjalo azangazalwe akanasono umuntu uqala ukuhlangana nesono noma uqala uqonqa isono mekwathinta umhlabathi ingane lemakathi qinisi emhlabeni emvakana inathi athinta umhlaba liyehla izinga lomoya kaNkulunkulu ngoba usethinta inhlabathi ingcolile zingcolisile bese kwehla amandla kodwa ongazangazala ukuthi uShembe unamandla ithi inyanga yezulu ikhuluma nengwevu ingane eyaphuphuma mayithi moto ginqiki yaginqika uthi ngoba izwi lomntwana lifana nelomlomo kaMvelinqange akakhuzwa ngisho uMvelinqange akwazi ukumkhuza umuntu onjalo nabo ufakazi unkulunkulu yensizwa ukuthi ukwenzile akwenzile kodwa kwaqhamuka izingane zama phambi kwabo zanqamula zathi anindawo le uNkulunkulu akwazi ukuyikhuza ingakho ethi uShembe singayikhohlwa naku manje ade khuluma ukuthi zihlele emashubhini nje njoba ihlele emashubhini akuzona izingane zamanje ezasemandulo kuningi imikhuba eyayenziwa emandulo uShembe babenganqeni abakhunkulu ukucupha umoya kwazana kuphuphuma izisu bese bethumela izilwane zabo ihoshe leyo mphefumulo lezo ngane izokwenziwa lento esithanda kakhulu isidabalozi phela siphuma emhlabeni ngikhumbula kahle ukuthi ngangizwa lento ithi chichi ingane mayisencane ayikwazi ukukhuluma iyasisiza hayi impela ngiphuma kuyena manje hawu nabalozi hayi bageqa amagulu akho mkhomba abalozi abageqa imphefumulo amahlule engane lawo alunjwe ngamakhubala alunjwe ngamakhubala ayisesebenzela yena lo muntu ukuthi asishele indaba zethu akasishele indaba zethu usishela ngemkhuba uShembe wayesakhala umuzi-ke ngoba ebona ukuthi abantu abami umhlaba uyabola manje uyanyela umhlaba ngoba sebebaningi abantu abanye babona nama-social media basemthethweni bakhuluma obala ancoma umuntu athi mina ngihambile ngaya koZimbabwe ngawulanda umuntu loyo abantu abathi imidliwa imphefumulo yabantu ethunjiwe ngazoyibeka la nawe ufuna ngizokunika kanti kushiwo abantu baboshiwe ethuneni bathwethuliwe ethuneni khona umndeni ukuqothwe umuntu wasegcekeni uqoqe wonke aqoqa inhlabathi yamathuna kanti uqoqa imndeni ahambe naye uwela imfula uwela amabhloko aze ayofika kulamazwe oMozambique nakoGhana kuphi ehambisa lenhlabathi ukuzilunja iguqule yenziwe lento ayifunayo abuye nazo onethezeka ashaya itezi ezihamba emoyeni engenangisho indawo yokuthinta phansi ihlala emoyeni imize emihle aweke lo muntu afa athi gilikidi mayesevuka lo muntu uShembe uzoba idlozeni njani phakathi kwabantu sithwele imithwalo enzima njalo bantwana benkosi asiqinise asifase ikhalo lwethu sicela amandla kaNkulunkulu siphuthume siphangise siphangisele ukuthi uShembe angaze avale washo njalo ehlabeleni ngo-2017 lesihlabelelo sukuba verse 4 verse 4 iza namuhla iza ngamandla washo wamba umgodi uShembe isithukutheze lokho esihlabelele la phambi kwenu elekehlaba wathi nesishaya verse 13 wathi uma sekuvaliwe awusanangena mhlazane bakuduba abantu bakini bathi hayi sesimnyekile asisize ngalo sesonidla leyanganencelayo belini ukuthi ikhulani nizoyilinda kubona abasenasuku abasenadate ukuthi isikhathi sihambile abanqeni ukulinda umuntu ongakazali osahlela onweleni kayise ukuthi nangu umntwana uzosikhulula yilo osoneleni kanti wena uqhamukako wokuqhama phakathi wakho uceliwe uMvelinqange inkosi yamakhosi sonke siboshiwe sona emhlabeni sicela Nkosi usiphe ingilosi
ezoyemhlabeni osethela amacala ngoba uthi ushembe none lamacala nodala emhlabeni hambani emhlabeni bazoza kanjani emhlabeni vele bakhona emhlabeni umoya wabula ezweni awudlulanga ethubeni kodwa inkinga abanasiqu abazovela ngazo bakhuluma babona bese uNkulunkulu athatha ingilosi yakho mina nawe ingakho uma sowuzala akekho umuntu emhlabeni nonsundu ngebala wathi umshumo wathi umfundisi umunwe ngebala umbalo omnyama ngomsundu lo nomunwe ngebala nongamle ngebala okhanyayo lo fana nebala labelumbi akekho umuntu olethe emhlabeni elethelwa nje ukuzohlala emhlabeni akekho umuntu ongashiwo ngokuthi azengihle sesasizwe lesibukuzwana ngathi ingilosi ngathi abantu bayazi ingilosi yini basuke bebona ubumsuku ekuseni bengane encane buphela lephi manje lobo ngilosi manje masowukhulile ilabo abantu abakucelile bakubona usukhulile awubenzeli nje abakuthumele yona bese likhuphuka iququ labo lokona lokungoma nomnyanga nokuthakathi buvele kuvumbuke wenza imkhuba ugebengu nomndinda kuvele kuwe ngoba bathi ngcono lesithatha ifuhlele kuwe ngoba lo muntu into esimcelelo nakayenzi uyabona umuntu useyajiwa aphambuka endleleni ungena emahlazweni wenza lamahlazo abo ufikileke namhlanje ibaqotho ulalisise kahle ungako kuza kumngani wakho ngoba umngani wakho uzozonda isiqu sikaSimamana athi awuphuma lapho uyahlanya bayahlanya labafana ungabusayibona into othunyelwe yona kanti uthunywa abantu bakini abangangenwele zekhanda lakho into ebuhlungu siyabahlonipha abantu omajiya kade khuluma omunye ethi waya kumuntu othandaza wathi ekhaya emphefumulo sukumela phezulu kodwa makusho bakusendo eqobo uNazaretha kunzima utayo umuntu kodwa mayitshela izangoma sukumela phezulu ushembe uyiqini ingakho abasidle khabane lapho ngoba siyabalalela kungakhohlele kabili kathathu mayibona mayinenhlanhla naye nesibusisi uzokutshela iqiniso athi hambe ekhaya emphefumulo ungabuyeli ke wena kuyena mase ufikile ekhaya emphefumulo usubuyela kuyena ngoba nawe uyadingeka la ukuthi azogeza labantu bakubo athi usebenza ngabantu ngoba egcineni uzobasebenza abasebenze kodwa egcineni uzogcina ifakile into engcolile ngoba bonke bavuka bethi sasilapha kodwa ikhoma zethu sayingcolisa safa seyingcolile musake ukubuyela kuwe mase ufikile ekhaya emphefumulo ngoba uzoyithola yonke iminyombo yezinto ushembe uyinisile unyazi lwezulu phakathi kwalo muzi amen amen dadwethu sizwile ukuthi impela wena othunyiwe kodwa phela lekelela phela leli khehla okhuluma ngalo limbathe lingubo emhlophe ingubo emhlophe bakhonza abahle basezulwini lesimbathile imele ushembe mayibonga Nkosi amen ngoba wafaka yona ushembe baseceleni kwakho unyazi lwezulu ahambe nawo ayotakula abantu bakini manje dadwethu njengoba uthunyiwe ulokumile ngengubo yakho lo igqokile yasezweni ushembe uhamba kwena akhathale ngoba ushembe uthola amandla ngesikhathi umbathi ingubo emhlophe abese ehamba nawo lamakhehla nje bekuthumile emzini wengcwele afuna ukuthi umbathi ingubo ukuze usondele noshembe ayobakhipha ungahlali ibanga elide ungayigqoki ingubo emhlophe ngoba akafundwa uNkulunkulu omunye umuntu uthi hayi ngisafuna ukubona ufuna ukubonani uyabonwa yini uNkulunkulu akekho umuntu owazi unyazi kodwa isiqu sonyazi alibona akekho mazi khona insizwe nje kade ngixoxela angazi umkhona lensizwe nombona imvula esisha uvala ngabe khona inxoxelo izolo kade isebenza ithi lensizwe ngaphula nayo unyazi lwezulu umbiza ngegama ungaphindi ubize ngegama uNkulunkulu manje uqinisile manje ake ngixoxele ukuthi mina ngikhumbula phela sakhula naye ngithi uNkulunkulu wayecashisele nje inyama yakhe uNkulunkulu uthi hayi ngibonile lo ngithe ngithi ngehleni mayefika lapha phansi yabona lapha phansi mazoqala lentaba leyiwayo yaphezulu emathekisini la uthi kuhlika umama nezingane zakhe bathola imithwalo bayagcinayo uthe unyaka odlule uthi ubaba athi wahlika washayiswa imoto apha abantu bangungekela ukuthi yakhala umama uyayibhuquza nezingane ziyayibhuquza zithi awubaba usishayiswe imoto wakho usebengungile uthi kanti kuzoqhamuka unyazi lehla lizambela lo drive imoto hayi ephusheni ebhekile uthi la uthi la lo baba angazi ubona lo baba sengithatha afika omude nje umpofu omude akekho usabi Nkosi
kodwa makuthiwa kudlala iPirates umgela yonke ubela izolo wakhula noNyasi ngowasezweni balingana umayesha uthi ladlula uNyasi ubona lesixuku uthi wayesephakama obalazi uthi lasebreka uthi wayesephakamisa izandla uthi laselimqweba uNyasi wathi kwenze njani lapho wathi baba hayi umuntu wachaza nje wathi ngichaza usethi umuntu ufile wathi baba ufile ngimbonile uthi lasehlika uNyasi bezulu lavula isicaba lahlika uNyasi bezulu laseqonda ngo lafika sekukhona amaphoyisa esemboziwe ngale nto asho esemboze ngale ukucobezela wayesekhuluma nabo wabuza kwenze njani babuza bakhuluma uthi wasebuza lapha ama-paramedic ufile bathi njengoba sesihlekile nje inkosi usefile uthi laseliwuza uNyazi lafike lathoba phezu komuntu lamisa isandla phezu kwakhe kanje uthi lathandaza laselivala isandla laselibuya lasethi inkosi imbuze langena emotweni uthi wathi engene emotweni wanyakaza umuntu wanyakaza umuntu uthe manyakaza kwase kusuka amaphoyisa ambula wavuka lo baba egcwele igazi ngithi mina uthi bayazi abantu balapha amateksini leyo bahamba uNyazi bezulu mayibonga inkosi umnikazi wemphefumulo wabona ingane ikhala kakhulu ngoba uthi nesikhathi ehla ebuza wayeloku ebuka lo mama wayeguquza phansi ekhaya ethi umyeni wami besiye emhlanganweni uShembe mayikwazi ukunqamula ngoba mhlambe lo baba mhlambe impi yakubo noma kwakuyini mayikwazi ukunqamula lo uShembe uyakwazi ukunqamula abantu bakhe bebula lathi wo owami lo kodwa futhi uShembe uyahluleka kwesinye isikhathi ukukuvikela uma bebulala abantu bakini kodwa mayethanda futhi uyakwazi ubanqamula ngenkani manje ke dadewethu uphuthuma njengoba uthunyiwe la ekhaya emphefumulo lo mcimbi enifuna ukwenza ekhaya niyaziswa ngagijima iqala niyochitha igazi emakhaya nichithela abantu ababehambe emhlabeni befuyilwane angitshela udadewethu mina ngikhuluma nami nawe nisigijime sochitha igazi ekhaya kanti okhokho babecuphele bodwa babechitha igazi bona ngoba babelandela imiyalo yabakhulunkulu babetshela ukuthi njalo ngonyaka noma emva kwenyanga nochitha igazi nodlela abantu esinike bona imidliwa lesinike yona bafe okhokho bethu baboshwe nalezo ilwane isale ekhaya ziphi phela ilwane zihlala ekhaya ilwane nina sengigijima nichitha igazi kuyingozi ukuchitha igazi ungenaso isiqiniseko uthi kwenzakalani kulolu libo lomndeni wakhe ingakho uShembe sakhe likhala emphefumulo ngoba ufuna uzosigezela impande yesibongo sethu ukuze kugezeke laba bokuqala abaphambuka endleleni bangena ehlazweni uphambuka endleleni uhambe kolanda lezindlu kona ekuthiwa abafana nami ngiyazazi bonkulunkulu ungangibona ezenze abazazi bona ngesikhathi beyilanda bakhulunkulu ukuthi zibhilwe ngani mhlawumbe ukuchopha umuntu bahlanganisa namafutha eyilwane oqamu nempisi nayo into kwagaya kwahlanganisa kwayisijingo kwasekuphululwa kahle le ndwane vamise ukuba mnyamana le ndukwana ayigezwa ngangiyibona mina kwamkhulu wayebamba kwamkhulu zonke insuku iminyaka ayigezi bamnyama ibhiliwe awazi ukuthi le nto ifakweni bese ugijima uchitha igazi ekhaya lutho uthi ngolenkosazana ngiguqile Nkosi yamakhosi ngizobika ukuthi abantwana babone izilwane ekhaya Nkosi. Ngicela Nkosi yenze nomhlaba uyishaye. Uthi baba inkosi ibusise. Uthi ucabanga ukwenzani bo ngithi baba bese ngicabanga ukuthi ngibonge ngoba bonkulu. Bathi ungahlabi. Qale uyochela emzini kaYihlo biza amaNazaretha ngichele ngamanzi amhlophe. uNkulunkulu asithi izilwane ungalihlabi igazi ungakwenzi lokho uzohodla lezo izilwane. Kusho ukuthi ngonkosazana. Manje nabo-ke ukuhlaba siyakuthanda bakwethu kuhle kuyisiko lelo. Kodwa phela sihlale sifunde. Sifuna kuba sifuna ukushemba. Ukufuna kwethu ukuthi silandele ushemba umgodi ayishilo. Uthe ushemba uzani abantu bami ngizowabutha mina bahluleke okhokho benu ukubalanda babengazi. Mina ngizolanda abokuqala labo bokuqala ngizobalanda mangibavusa bazohamba bevusa inzalo yabo vukani ngoba le nzalo yabo bayabulawa yibona. Wena mawushaya ingane yakho ushaya ukuthi ingane yakho ayinakile ushaya izowala phambi kwakho esethi ushaya ngifuna uzobona la ngihleli khona abese uyaqeda ukuthi awukhulume lapho emhlabeni ukhulume nengane nawe uthi uyakhuluma ingane zakho udlule inhlabathi ushaye nawe uqonde uyabo sekuchungechunge ushaya ungaphambili ushaya ulandela ugcine sekuwuliba lonke ethuneni
labantu ababeshana bodwa bebulala nabona bese ugijima wena uthi wenzela ubaba wakho isihlalo, wenzela ukhokho wakho isihlalo, wenzela ugogo wakho isitwala. Lezi zalukwazi ezapha emandulo zona zenzele obani isihlalo, zazile lo bani ukuthi umlinzile ugogo. Uzahluleka ukukhulula inzila nje ugogo, iliphi lelo khondo lavimba ukuthi ugogo angakhulula inzila? Ngoba ayikho into engenazi izathu sayo. Uma ingasenzeki ikhona la enqamuke khona, ingakho ingasenzeki. uShembeke usibizele lapha ekhaya emphefumulo ukuthi sizothatha izimiso neziyalo nezikhambiso. uShembeke uyibalile inkomo uma zikhona. Akakhabise ngokuthi uShembeke ufuna izimbuzi bakwethu, nikulalisise kahle. Akafuna izimbuzi uShembeke, afuna inkomo. Ufuna inhliziyo zethu, mayibonge Nkosi. Ukuthi ayiphelele kulento esiyicabangayo sifuna ukuyenzela okukhulu. Once yaphelela nje inhliziyo yakho uShembeke uyayithatha. Ungakabi nambozo, ungabi nankomo. Uyayithatha uShembeke aye nayo kokho kuba egodini zosiza. Athi nansi ihisophu ngizolibeza, usho inhliziyo yakho. Nathi ihisophu ngizolilamula ngayo. Uthatha usho inhliziyo yakho. Ngoba uyavuma, uShembeke usebenza ngenhliziyo evumayo. Ahambe nayo, ahambe wonke amazana. Neyiciloti la kwafela khona abantu bakini. Ahlehla azayofika empandeni yesibongo sakhe. Ngixolise kubantu abahlezi bezizwa lento sikhala nabo la. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi noma ikhulumo leli bayisinengisi. Uma ubona ukuthi isiyakhathaza angazi ukuthi njani, ngifuna ukuxoxa uzoyibonela nabo ba. Kohlezi ikhuluma kanje zozongena egodini, mayibonge Nkosi. Amen. Ngoba khona abafika izolo. Abathunywe emndeni yabo baqala ukuza la. Akulula ukuthi siyeke sidanga ngoba sesikhulumile asofuna okunye manje ukukhuluma. Asikufuni ukukhuluma, sicela kushaya. Mayibonge Nkosi. Amen. Ngoba uyena umnikazi walo muzi. Enganazi isihlabelelo. Zonke insuku uShembeke mayesevula inkonzo zonikeza umfundisi abantu bani. Akamani lo mfundisi abangene endabeni. Ufunda umbhedeshe wesabathi, yini ufundwe njalo? Yini ufundwe njalo ngoba abanye bazalele kumbhedeshe, abanye bazalele kumthandazo wesabathi. Ingoba sikakawenzi lento ebhalwe la emthandazweni wesabathi. Asikakawuqedi kube sesiwucula nje sesiwuqedile. Ingakho ufunda zonke insuku, novuka ufunda zonke insuku. Khona okulala othi lo kulala uthi izinsika zendlu yakho mayidumisa uJehova, neminyango yendlu yakho mayidumisa uJehova. Abese umuntu athatha iyitika ziwumthetho okuvukela imimoya yabathakathi nabakhulunkulu uyifake lapho zibaleke. Kodwa hayi ukuthi ushiwe insika, ushiwe insika zakho uyihle noyihle mkhulu abadumisa uJehova. Bazomdumisa kanjani uJehova? Bafeleza ngomeni beyothwasa nasenyangeni, bafa abanye beyothwala, abanye bafa beyokhumbula, abanye basahleli khona basabila ey'godlweni zemkhuba, bamdumisa uJehova. Izinsika zendlu yakho mayidumisa uJehova, neminyango yendlu yakho mayidumisa uJehova, nezalukwazi esiyimbewu yazo zidumisa uJehova njengoba zisenza imikhuba, zisasho khona ethuneni ziyaqotha zenza yonke into akafuma sibani nakapho. Into inyanga yezulu into oyenzayo yenza nangaphesheya kwethuni oyenza isimbelembele. Usafunga namanje ethuneni akafuma sibani kodwa usefile, akasamboni usefile la eduze kwakhe. Ngoba wafa enza leyo mkhuba usayenza namanje. Uyenza phezu kwegazi lami nelakho. Uyamdumisa uJehova. Ushembeke usho abazali bethu ukuthi abadumisa uJehova bazomdumisa kanjani bephethe ikhwama, bephethe ukonakala. Ithini kufanele sibaso uthi uthini lenkosazana sekuya ngaweke emzimba. Ukuthi wena mzimba uthini? Umzimba bawusebenzayo wami wakho. Ingani abantu bayakwazi nje ukuthi athi umuntu hayi manje ngiphumeza ngumeni kade ngeza ngumeni bathi ngodla intwasa. Ayibhayibhela kamnandi nje yazi abantu ulimi lasezulwini ngodla intwaso manje sengibuyile. Abanye amazi kuningi nje ukukhuluma, kuningi ukukhuluma bakhuluma. Uma ukulalela ungaze wena ukuthi mhlawumbe isizulu sasendulo. Kanti usebenza ifinyezo zokuthi lento yabizwakala. Uma-ke behlupha usukumoya lapho ebantwini, uvume ngokuyiswa yibona. Uyabona ukuthi balandela wena nje ngoba bafuna wena ubase la uvuma ukuya khona bayakhona.
kanjalo-ke nokuza-ke ekhala emphefumulo ukuthi ngiyanizwa ngithi mina asambeni siyemfuleni kaShembe ekhala emphefumulo mina ngifuni nenze lezithi asambeni ngiphena amandla nginiphe ngithole impahla ukuze uShembe nethule lezithi inkosi zenu ezifuna ukuthi zingithathe zingise emajiya mayibonge Nkosi abantu bonke balele imvula lento abantu bonke bathi imvula nje yanetha nelanga abantu bathi uthobala bathi asivula amaphimbo ethu sivule izifuba zethu sivulela bonke bavume phambi kwaThixo mayibonge Nkosi basegazini lethu phela masigodla bazogodla nokudla kwabo bacashe basaba ukuvela ubona umuntu mayephethe intembi athi angifuni ukuvela basaveze nazo into ezimbi ukuze uShembe ayibone abese yayidiliza kubona mayibonge Nkosi ingane siyamemeza lapha ngaphandle ingane zethu mayijayivwa uhayize kakhulu umthopho uthi ngombona wami kuze kuhayize omama bahayize balindikise ingane kodwa mase kula esontweni akafuni umuntu ukuvuma isivumo sebandla mawuvuma isivumo sebandla kuhlatshelela ukhipha lonke iphimbo lakho uhlabelela uveza bona phambi kwamvenqange ukuthi ngathi inkosi sikhona kulompula sikhumbule wena ungayibona yini into engayivezi uthi-ke uThixo nenkosazana sekusele kuwe wena mzimba uthi uthini wena sebevukileke bathi nazi ikhwama uthini wena vele phela kufanele bakuvuke bakukhombe kumajiya ngoba vele uvule umajiya usebenza umsebenzi wakho wena uthini phela ngoba usukhethiwe wena wabathi ngube mhlophe njengoba usukhethiwe usubathi ngube mhlophe wenziwe wena inkosana noma wenziwe wena umholi womndeni wakini ubaholela uthatha ingoshe uyibeke futhi besiya lapha komajiye lapha edlekeni zakhe inganezi ube mhlophe wena unqoba ekunqoba ithuni ngobela abantu bakini kubuthandaze ngizwile bobaba nabobamkhulu angimdeleni nani bokhokho nekhwamazeni ngithi mina asambeni siye kumvenqa ngoba lezo ikhwamanini lethi akinje ingoba zingafunakali ngaphesheya kwethuba asambeni-ke ngeke umuntu ozonethula ngoba niyahluleka uzethula naye khandanini mhlawumbe lezi ikhwama zihamba nabafana abancane ababakhandayo ilwane uma uyimukela wazi umukela nento yakhe wena-ke kufanele wena mnikazi womzimba kufanele unqabe kodwa unqaba wakho ungagcini ukuthi mina ngiyifuni mina bese uthatha isihlabelo esibeke ebusweni uthi ngiyasonta mina ngiyagida mina ngenza ukuthi sukuma ufune indlela zikamkhulu ukuthi iziphi nazo uyibekile emhlabeni thala le uthi nanku umpula abantu abami uzane sizobageza mayibonge Nkosi amen kanjani wena ngoba wena la imajiya umshumali wakho osakutshele ukuthi ukhonza yena akushiwo ukuthi singabahloniphi abaqotho kodwa khula ngomqondo mbona ukuthi ukutshela into eyiyo yini maye kuvimba abantu bethi uShembe bantu abami yonke imindeni uyithola la ekhala emphefumulo uzane nizoyikhonzela uzigeze bese nithathe nisekhaya bese ulalela imajiya wena lo ukhonzela siphiwe inhlanga thina sizukulwane esiphilayo amen siphiwe ukuthi siphiwe siyokhulula abazali bethu ungagcini ususulwa emndeni uthi asenendaba naye sesothola leya ngane esandukuzalwa ngoba ngempela bayawuduba bakuyeke impela dadewethu akuvuma ukuthi ngiyeke ukuthi sukuma ntombi uhlale phansi namalungu omndeni lo mcimbi bethi ngifuna kuwo akene umise kancane asisho ungenziwe akene umise amandla elinawo nize zonke izindeni uShembe ogeza umndeni uthi uShembe amandla maninawo amandla senihlangene lokuzana tholani phela amazinyane lakusise kahle tholani amazinyane sikusho zonke izinsuku lo ukuze noselibela khumbuka tholani amazinyane uShembe uyibalulile inkomo aqala ngazo uShembe macala maningi kade kufika inkosi yakomalume wami nje besilethe eziyishumi imbuzi phezu kweziyishagalombili nenkomo embili ngoba amacala maningi avulayo khona amacala amade asindayo angeke besenathetheke manje ngoba labantu abanye babo bahamba bayohlala iminyaka ekhehleni la kukhethwa khona bezolela imikhuba yabo noma sebekhisha uNkulunkulu uyadonsa esophula le ingakhumbuleki into khona ikhehla labo wamakoti wakithi elathi uNkulunkulu emgeza la ekhala emphefumulo sengihamba namakoti iphuma ukwalanda kubo ukhonto azoyilanda ekhaya ngoba ehleli kubo hayi sangweni
ngiyazi ngezwe kancane isimamani kuthiwa naselithawu umakoti amachiya sibona usisanguseza ngomeni cha ulathi unyazi sise kuphi lapha namuza sasibona nkosi yami enkumbulweni lithi unyazi yabona wena mfana ngedela umakoti abuyele ekhaya kubo leli khehla wena lizokutshela wena mntwana elithi liyinyanga lahlala emanzini lahlala lingene no-12 years ithathwe isilwane lasifaka emanzini laphuma insizwe efanele ukugana insizwe efanele ukugana umuntu ongakanani 35 years uthi ngaphuma ngimuhle ngicwazimula ngoba lapha ngangikhothwa umnumzana ngaphuma ngazi yonke into nalento ongitshela ngayo uthi uNkulunkulu wakho nami nguNkulunkulu angihleli khona ngazi ukunyakaza kobuchopho bomuntu nocabanga komuntu nokuna yonke into ngiyaya ayikho into engayazi selithi kunyazi limile phezu kwethu sasendlini kamama mamsomi ngasekhishini wathi jikela ngayo ukuthi wayisifihla ngokubona abantu bazothi pho wathi jikela ngale matiyeni makoti wayeseqhamuka ngasekhishini wayesebambelela kanje uthi khulumani nina leli khetha lakudelela manje ngitshela kunyazi ngitshela nami nguNkulunkulu wasekhuluma makoti wathi hayi sicela umkhonyana sikhulumele wathi ushembe sengithi akanikhulumeli ngathi ningdelela nina wasethi ubaba khuluma ngase ngachaza usethi ubaba wena mntwana lizofika kuleli khetha litshela ukuthi longena nekhaya lemphefumulo wena dedela umntwana abuyele ekhaya kubo nifike ekhaya kini utshela abafowenu nawe ubalekelele yezo ukuthi baba nakhi indlu yesizulu wena uvuke ekuseni wezulala nathi novuka nathi ikline bese uyasebenza egcekeni kini mayibonge inkosi akashongo nje ukuthi akayenze yonke le mkhuba wathi futhi liyokutshela mase kufika isikhathi uNkulunkulu eseqedile ulidiliza le mntwana bese nihlanganiso libalekele ngithola inkomo uyazazi ibuze engayichazayo uma umuntu eselanda siyisekhaya ukuthi iziphi ibuze efunakalayo mayibonge inkosi uthi ke ushembe uzongitshela mase kufanele iphume likhe wena ubalekelele uthenga inkomo ngoba lo muntu omkhulu uthi ngikhuluma ke endabeni yokuthi athi umuntu okhokho bami bathi ngamba bathwasela azange azayo ukuthi wasumakoti kodwa ngoba waba nesibili nami futhi ngamshushuzela lakhe ezwa ushembe lelikhetha la ekhaya lemphefumulo kwabonakala izizwe ngezizwe zonke zakubo uthi umakoti esegeziwe wabona imindeni eminingi yakuba seswazini ezalukwazi lezi ezayibhinca lezi iy'kolo lezi ezinkulu ey'hezile la ngemuva uthi bathi mntanami siyabonga mntanami lona umzukulwana kuthina abanye babo badala kakhulu kodwa saboshwa sonke ngemkhuba beyenza thina sasingenile ezulwini ngoba zange sibone umvelqana kodwa sakhishwa uyena ngale mkhuba ayenza le mkhuba ayenza wayinikezwe kodwa khomba kwenye amakhehla indedane endala ezaseyikhongobelete uthi wanikwe laba bantu saboshwa sonke sakhishwa ezulwini ngemkhuba yenzakalayo ushembe usakhele ikhaya lemphefumulo ukuze kugeze laba bantu uyazi ukuthi izwe lothiwa liyabuya sebenza namanje bazobuyisizwa akho bantu bazobuyisizwa izwe lokubuyiswa yimina nawe ukuthi ulungisekile nakomalume wakho mayibonge inkosi lawo mathongo azothi uma esehlanganise imbumba imani izwe lizokhandeka hayi likhandwe ubaba usibanibani nobaba ushaka kakhulu intoyitoyi nowenza yonke ngeke azalikanda mhlawumbe uqethuka nje ukhipha nje amathongo akubo namadlozi akubo athi nxa ngoba ngeke azakusize thina siyisize thina amen akho dlozi ladlule ekhaya komunye usukuma nawe uhlakule hlangana nabakomalume wakho nabakomalume kayihle nabakomalume kagogo wakho nilungise nivukuze nawe umfulu ushembe ungazi uvalwe mayibonge inkosi amen uyadabukisa ngempela abakhonza bakhe okusehlelayo kodwa asiphiwe isibindi namandla uthi ushembeke mani itholileke lezi y'mbuzi eyokuqala ngikhuluma ngamazinyana athi usekayo kakhulu iy'buzazane iy'thokazi ukuze mayizala phela ezulwini kwande iy'busise kuncipha amacala alezi zizukulwane nezizulwane uchungechunge lemndeni kufuneka iy'buzazane-ke ilezi iy'mbuzi manje kukhona iy'ngane zeshokoleti akayazi ibuzazane iy'buzazane eyathenga insizwa shumane manje
ngizomhlabela inkomo ekhaya manje ngizobuza ukuthi ngifuna ukuhlabela ngizoba umhlangu inhlobo nembuku nenkomo ngithi noma umthengele uthi angazi umesisi noma ungiyiseyini akazenzi bakwethu akazi uzothina ulimi libulewa uthi khona inkomo yomesisi kusho inkomazi noma imanzi nakhona-ke kubantwana ngoba phela siyacathulisana khona iy'ngane ey'zalwe ngasekho bazali akufanele balahle nabo bantu abanjalo ingakho ngithi mina wena ozalele kahle emshadweni ungabojwayela ukweya abantu uma bekhuluma ngabantu abazalele kulina lokhu ukuthi suka nabantu bekhuluma ngey'ndaba zabantu abangashadile wena uzaleke kahle phela kodwa u-99% abantu abaphuma emndenini ongaphelele bayekelele phela nabo bayeke balungise wena ulungile wena landela uNkulunkulu-ke manje ngoba usuqedile ungaphuthela lakhona khona uNkulunkulu laba basalungisa ingakho isikhathi esiningi kukhulunywa bese kuthini ikone nalume lomuntu ngoba indaba yonakele lapho yamuzwa lo mama ukhuluma into ekude kokhokhokazi bakhe bakomalume uyalibona lolu chungu ufuna ukuthungwa lingubedabili izihlangano ukhona umthungu wasezulwini ushembe uma umsebenzisi mayibona Nkosi nami ngufakazi nami ngisuka kude ulandela ngamuntu indlela ende kangaka ngathi ngithethe icala labomalume kwavela isalukwazi esithi isalukwazi saphuma esithembini sikasasigane ukhokhwa komalume wami ozala umalume ozala umkhulu ozala umama wathi azange aqoliswe kwaphoqota ngihlehle yohlangana lomndeni wakomalume uphelelise leso salukwazi esiwukhokhokazi wakomalume kusho ukuthi ngezindlela isalukwazi esakomalume kamkhulu ozala umama awucabanga ukuthi into ekudanganane idinga wena osemhlabeni ngeke isenzekele automatically ngeke uye futhi ishembe ukuthi senginikele inkosi abashadile sebeshadile cha uthi mina nkosazana la lakhipha umkhulu umhlangakazi athi ngicela ozophezela umkhulu umhlangakazi bazokhumbula abayizingqapheli uyoshadisa ukubabekazi abantu wakhe wangashadile ongasekho emhlabeni nangumvamela ufakazi umuzika waphuma kwakwenziwa ngokwenyama physical wenziwa kodwa uthi nguNkulunkulu masakala kushadisa umuntu ongasekho sekubizwa uNkulunkulu Nkosi sicela umshado uphelele kubizwa lona uthingo lenkosazana bese kuthi Inkosi ikusise awenze umshado ushembe womphefumulo kodwa yena uNkulunkulu kodwa uthi umuntu akushadisa umuntu wakubo wena mfundisi wena qala ukuze abantu babonele kuwe mayibonga Nkosi lathethwa lelo cala lapho-ke engiyakhona bakhonza abahle basezulwini okubuhlungu okusilele ngakithi ukuthi thina singamavaka sifuna into eyishortcut asinyamezeleli uzosisiza ushembe imbuzi yokuqala eyokuthuma ushembe lokuthi uthumekile lezi imbuzi esikhuluma ngazo ushembe uzobaqoqa bonke maningi vele amacala kuningi ukufa kwabo okungaziwa ezulwini abakufa kusukela emandulo ngeke ngisabala abafele empini nabakuphi kodwa abantu abafa abangaziyo abangazange benzele into abangazange babhunjulwe abangazange bazilelwe abangazange benzele idwaba abangazange benzele ihlangu wahamba isikhathi eside izukulwane zilenzele lutho bese kuzokwenzela lezi ey'qale ngokhokho bethu ngoba sekufika ushembe esefundisa abantu ukuthi ababuyele emthethweni base bekhumbula isiko labo lasendulo kwasekuthiwa gambo kwakhiwe iswini ingakho ungapheleli nami ngikhule ekhaya nje ingakhayi idole uphahla lwendlu omkhulu bezimcimbi kodwa namhlanje bagqibeka omkhulu akaze babuye abazange babongwe futhi kodwa kwafika ushembe namhlanje wakhuluma ngendaba ey'mpande sebeyabonga mayibonga Nkosi eyesibili shembe safuna phakathi komndeni owahamba emhlabeni uyizangoma ezinyanga wabathakathi wabakhulunkulu abaciki imaloyi kuyo yonke into sicela Nkosi usihlambulule bona kusukela emandulo kuze kufike kwabayizona abazizalayo mayibonga Nkosi mase wavumela uhamele asivumele bona masivuma sivumela bona ibona basho ukuthi Inkosi hey thina labo mayibonga Nkosi umuntu mayevuma yobahlabele sizivume emthethweni asiyivume sibele kumthethweni umuntu kumele wathi kuwena ngiyaxolisa mina ngonile nomnoli lako ngakanani wena isinduko sexolisile amen siyabavumela siyabaxolisela kumsindisi bangena ulusifa mayibonga Nkosi besesemhlabeni bangena umuntu besesemhlabeni
esathu inkosi zala phakathi kwesithu seyingane ukhakha inkosi kade khuluma ngazo kuthiwa beyihlele esikhuphini lapho lezo ingane zingakanani lezo ingane kuthiwa ihlele esikhuphini lento abelungu efikile ethiwa yokuhlela lezo ingane ayihambe emhlabeni kuthiwa ihlele emashubhini manje ziphendukiphi kusukela komkhulu obaba ithina zinsizwa sekuyiphi uyabona lamatatu babona e-TV zona kuthiwa kwavuka iqembu lokuthi ubona bakakana kwawo uzomhlanganisa babona nakhona banjalo baphithizela kanjalo ifeni phambi kwempilo yakho bathi nathi sifuna amalungelo asizalwanga abanjani abazalwayo thina singazalile sakhushulwa thina safaka kokubhayela abantu bavuka bashiswa imlilo athi umuntu ushisa umzimba wonke kanti ihlale usuke iqubula lokudina komuntu owashiswayo afaka kokubhayela avukeleke ukini nakuwe abantwana abaphuphuma nkosi bachitheka bakhushulwa balahla bafaka ukubhayela nkosi sicela ubabuthe inkosi bahlambuluke amen kwaze kwavela ukuthi la ngolunye usuku ziyakhala ingane babusele zathi zona ezabafana ihlanganiso zamantombazane funa yabo inkomo kodwa kufuneka imbuzi eyintombi amantombazane eyintombi neyabafana bathi bona abakezwa abanye kanye okunye siyakusaba umuntu uzophelela amandla ingakho sithandazela ukuthi imndeni ushemba ivusa iyikhulumele zona ma iyikhulumele zona uzokwenza ma uzwa ngami udala umuntu obala imbuzi ngangezomnyela kuthiwa ahlatshwe imbuzi nayekhala emphefumulo omanje yasebeyidikidile ngabo sawazi bahlaba imbuzi ushemba uyiqini usho ukuthi nje simamani nawe nje njengoba usomile nje emsebenzini uma ungasuthi ufuye imbuzi leyo zengozini hayi kama mama ziyavaya zithi ziyakasimamani ungathatha ukufa ukufuye ipethu nje ngingane abantu le mbuzi ithola abantu abade beqeqethile ipethu uzoyithatha wenzeni wena lo mnikelo uthatha wenzeni ngoba konke lokufa kunamathela phezu kwalo mnikelo Nkosi yezulu nomhlaba esithathu imbuzi esine esithathu yabantwana abaphuma ukuthi abalahla ushemba sihlambulele wona amen esine Nkosi bathi bafuna amalungelo wona zange bamukele emhlabeni bafuna amalungelo okuba bebantu amen Nkosi siyacela ngale babelethise ngoba uyabazi asibazi kusukela kuphi labaqala ukulahleka ingane endlini yakwethu emthandweni wethu mangithi emthandweni angisho kuwe ngisho kokhokho bakho abakuzalayo bakudala bethu emhlabeni lokho okukazi bakho ukuthi iziphi kwaqala kubani uphunyuka kwengane ekubo nezalahla ngenhloso uthi ushembe ingane ezaphunyuka ziyingozi ziyabulala yabona ingane yaphunyuka ife ngenqaphela kangakanani kubulala ngenhloso wena ezinjani kusho yona iphethe ibhomu isakaza ngebhomu ngoba yona yabulawa ngenhloso ingafuni uthi ushembeke lezo ingane zinequbu lokuthi zona zange imukele emhlabeni phela umuntu uma efika emhlabeni umukele engakazana ena 7 months lo mcimbi kuthiwa lelizibuko kuthiwa elababelethisi liyenziwa ngoba abantu ngaphandle kokuthi ushembe zembuzini ngoba abantu umnumzana uthatha impahla abanumzana kuqala bathatha ngenkomo ngoba yonke into babenza inhliziyo zabo zinonophele thatha inkomo athi uyeza umntwana wethu manje siyamamukela naye inkomo ababelethisi ngiyacela nisikhiphela ababelethisi balapha ekhaya kubaba nankuba omkhulu khishisa lokwazi zayihlambulukile ezazinezandla ezazihlambulukile ezoba umakoti zimbamba alethe umntwana engenazici engenamkhuhlane engenamalungu ngokubamba izalukwazi zasemoyeni amlethe umntwana elethwa ngokwemvelo hhayi aqaqwa sebeqaqwa njengoba la isekho manje leyo ingakho abantwana sebephuma bekhubazekile kwakuyinkolo yalelizwe mayibonge Nkosi ngaphandle kolanda nje oqanga nofezela nobhutshubutshu nayo yonke leyo nto izinto eziqhamuka kamuva sekukhandwa oMatiya sebekhandwa hayi fanele ngifune izihlambezo bahlanganisa amaselesele nakho ukhona umuntu owabuza ukuthi lezihlambezo sigayo ngale ithini imixhana ithini ingredients la wawazi ukuthi uthatha lento onikwe yona izithako zala uzazi thatha yona uyifake eswini sikamakoti uyazala umntwana ngathi unikeza izinto ey'cushe ey'fakwe namakhubane azala umakoti akhiphe ingane ikhanda la litshekile lithe ethanda njalo wakhulunywa wona ufuna impande
kanti ingane yancelisa impande isezokhala kanina ushembe uthi kwafuna isiko endulo yonke isiko ushembe walibeka embuzini nasenkomeni mayibona inkosi uswane nenyongo bonke kulele lapho umthetho yonke into iyona ichithwayo ukhulunywe kwenziwe yonke into ugcineke umthetho mayibona inkosi ushembe leyo yababelethisi inkosi yamakhosi sicela wena nkosi owaziyo ukuba babelethisi kusukela emandulo ezizalwazi ezihamba zamathuna belingane mayivele eswini ihlala eswini noma usuhamba wena ma uhamba naye ngalo ngithuna uhamba ikhulu ibe ndala ibe iqhethu ibe isalwazi ibe ukhokho ukhokokazi eyababelethisi ukuthi inkosi sicela ukuthi babelethisi bathola amalungelo okuba ngabantu babebiza basabele mayibonga inkosi ukhokho umbiza ngegama umuntu lapho wena ushizile esihlanu inkosi yamakhosi bacela entethelela abahamba bolile emndenini behlupha abafowabo ukuze bangene amakhosikazi bababulala abafowabo babulala abanakwabo ukuze bahlale bodwa esithenjini mningi imkhuba kababenza sibacela entethelela ngo nabona ezweni nabona amakhosi nabona umvelingqaba okuningi inkosi sekuyokhulunywa yibo uma kukhona amacala asindayo angafuni ukuthi badlule kuleli xathi kanti ukuba baphuma bayekhaya mayibonga inkosi kodwa uma bengakuvezi lokho seninalo ilungelo ukuthi emva kwesikhathi nizozwa isigaba esilandelayo esasekhaya niluleke ushembe ufundise ukuthi simtshele ukuthi nifanele nilungise emakhaya kanti ukuba kuyokhonzwa uNkulunkulu inkosi sesicela ukuthi usikhululele abasithini inkosi bacela bakhululele umndeni umndeni ungakalungi uyikhulumela wona abantu abamasakazi ukuphuma mayibonga inkosi kodwa makuthulekile okuchaza ukuthi kuyavumeka sebeyokuveza nabantu okuveza emakhaya mayibonga inkosi hayi ukuthi umuntu ahlala besethi alungise inkomo nezimbuzi ekhaya lapha abesethi sengizobalanda khona lento ebuhlungu yenzakalayo eyakhulunywa abanye bathi abanye abakwazi ukungena emasangweni bangene bavishe umndeni bathi inkosi akazi ukungena sinjeni nje uyena icala lakhe inkosi akazi ukuthi akwazi ukuyogeza kanye nathi safanele kuthethe icala liqulu icala lakhe angangeni nomndeni abanye bamemele inhliziyo ezimbi baphume bayovela kuqala kuthina bathi simasangweni singeniseni usuyafika ukuthi bathi abantu bakithi sebesesangweni bengeniswe la ngempahla sebeyiphumele futhi sebesesangweni ekhaya uqili la babehamba benoqili akubona abangenise la ekhaya emphefumulo bangena balandela udokotela wabo uNyazi wezulu balandela imigudu yakhe bayokhishwa sebekhishwa uNkulunkulu umuntu nje esibhedlela udlula lapho kuregister amawe noma esephuma futhi ukhishwe iregister kuthiwa usedischarge usibanibani awazi ukuthi usesekhaya ukhishwa ngisho amaphoyisa ayombheka ukuthi akeqile laba bathi bona umndeni usekhaya manje usemasangweni uthi asibangenise cha uzani uNkulunkulu uzani nizokuza benazo imalilelile la uthi awu nasithola semasangweni nikhishwa ubani manje khali phezulu kusho ukuthi angagezwa nini uqila ngakapheli baphethwe uNkulunkulu nje laba bantu laba bafundiswa uNkulunkulu ukulunga namanga lokuqina kohlisa sebejombe nini manje bayivumela sengiphetha usayikhumbula insizwa eyathi umhlangululo ethi umfowabo wafa washayisa imoto kwesivile emgwaqeni ngesiko kwesivile bawenza yonke imicimbi yabo bayenza baphothula yonke into okwenziwa nesihlangu sakho yonke into kodwa wathi uma kuvula lo muzi wathi hayi mina ngizake ngiyithole ngisalele emgwaqeni la kodwa uma niyekhaya emphefumulo niyongihelela ushembe uzofika ngisuse emgwaqeni ngizobe sengisukuma nabo bonke abantu abangikhaphezele ekufeni nje umzilo kade khuluma le uthe unikelele umuntu wakubo wayesebona inqwaba yabantu kuvezwa lo muntu oseduzane tuhamba wena uveze wena uthi unikelele lo khehla kanti ushe isikhokho seyinsizwa zakini kuze kuyofika endulu bese ibona kade khuluma namanje emzwini amen ethi unikelele lo muntu oveli kodwa ubone seqhamuka ifu labantu abazuvela bonke kanye kwesika kuzokhuluma kuzothunywa lo oseduze nawe ithi le nsizwa wanikela uthi mayisenikelile wasekufika isikhathi ithi le nsizwa maseyifika cha ngisekhaya emphefumulo mesengigeziwe sekuphelile ngangenasona washayiswa imoto manje kodwa uNkulunkulu wenza umusa makuqeda umthandazo wokulala uzokhumbula yona makuqeda umthandazo wokulala uthi ingilosi ziyangikhipha ngihambe ngiye ekhaya ngathi amaphumulo yini
ngihambe ngekhaya ngiyogada abantu abami ngoba umakhulu usemncane ngigade ukuthi angadlalisi laba uthi ngihlale kodwa uma kushaya umthandazo ka-4 ngibuye manje sengikhathele kwehlanga ngiyoba ngicela ngizongilanda ekhaleni emphefumulo ngoba asiyiphumeli uthi kodwa ngifika la ekhaleni emphefumulo komenyezwa umthandazo ka-4 ngoba kufanele ungishayise ngikhona bakhonza abahle basezulwini ngicela into ethelele ulaba bathi usande kakhulu ngicela into ethelele sengicela ukuma la ngizocela ukuthi ngaphambi ukuthi umvangeli asivalele ngicela ngoba ngibona onabezitha babingelele ukubingelela nenkosi yami beze loyisemkhulu bakhona ukubingelela nabezitha bese umvangeli asiphethe umsebenzi kaNkulunkulu mayibonke inkosi amen cela uNkulunkulu angidonsele endleleni zabantu abaphazamisekile amen Uthi angibingelele wonke amaNazaretha ngikhuleke nasenkosini yesizwe sami eminye indawo ezizimpundobo emlwandle Upama wamabhegu shehe kwabayingcwele nami ngithi angiphame nokubingelela abayingcwele inkosi le ephuma le enduzweni eMariva esizweni sasemachuneni ukuza kwamlana nje nami ukuzocela ukuthi ushembe esiqoqele amakhosi akithi nabo bonke siphethe ngisho inkomo nesizwe sonke ngesamachunu sikhona ngiyacela nje ukuthi ushembe-ke lokho esiza nakho bese eyakwamukela amen akube kuhle kugabantu ngiyanibingelela egameni lenkosi uyazi lona ubhukileke umfana wakashelembe umfana wakashelembe oguqile ngafuna-ke uNgcambu ngaze ngamthola ngoba ngangilongihlupheka ukuthi hayi ungathi siyasala lesibongo khona isibongo esisalayo ngamfuna ngaze ngamthola-ke ngawenza lowo wafanyana ushuthi nje ushelembe Ngcambu uNgcambu ushelembe Ngcambu ngoba ushelembe ingane kuNgcambu umntana kaNgcambu amen hayi ngiyahlupheka-ke mina lokhu ngangena la hlupheka njengoba namanje ngisahlupheka ngiyabajabulisa abantu ababusayo nangu umshumayeli esasithi siqhuba la esithi siqhathana ukuhlupheka kwethu ufana kodwa ngibona singathi usephumelele manje umshumayeli unene ngibona singathi usephumelele ngiyambona ukhululekile manje hayi mina ngisalokhu ngilapho baba mangishiya khona ngize lapha umzukuzuku akuzeki kalula akulula nami ngilapha nje ngoba ngathunwa ngiboshiwe mina ngiboshiwe umndeni wami ngathunwa ukuthi angizosebenza iminyaka 2 ngizile la ngeza la ngisuka kuDubai emhlanganweni ngiyatholisa umshumayeli ukuthi bashumayeli bami ngiyatholisa ukuthi nithangibale bese ngikhuluma ngendaba zakithi iwona ukuthi ngikhuluma umshumayeli mangithi ngizolalela ngiyeza ukuthi ayi ngoba vele ngikuphethe konke
engingenza ngakho lokho kufanele ukuthi ngikwenze ukuthi umshumayeli ngeke ukwenze lokho ngeke ukuvumele emvangeli ukwenze lokho ubanikelela abantu bakini ungazange ubikela umndeni uthi kuyele emuva uyobikela umndeni ukuthi ufuna ukuza la uzonikelela abantu bakini ngithi ke kumshumayeli umndeni uyanginuka ukuthi ngiyathakatha angeke uze uvume ukuzwa ngami ukuthi sengikhomba manje bazothi ngikhomba inyanga yami ezoba ulala ngibakhomba lapho mabezolala khona ngendlela umndeni wakithi mawumkhulu ngayo namhlanje njengoba ngifike nembuzi eziwu-10 namhlanje abantu engihamba nabo emndenini wami cishe 5 noma 4 wonke umndeni uyewahlehla ngeke silandele umthakathi senivumela ukuthi senihamba nalo muntu manje unihambisa kaShembe ukuthi nonke amadlozi enu onke wewathengisa kuShembe ukuthi ningabi nalo idlozi bahlehla bonke ngoba ngumthakathi akubatshazwa ubukhulu unganga kungani na bantu lonke ningali baba Manazaretha ngifikela izinyembezi ngicela ukuvala umsebenzi kaNkulunkulu ngikhuluma lokho nje kuphela bengifuna ukubatshela abantu abalapha ukuthi lona oguqile umthakathi ngiyanuka umthakathi loguqile kodwa mawungibheka nje ningibhekeni nyamazi umuntu othakatha kufanele ukuthakatha mina bayasho abantu badanga kufanele ukuthakatha indaba ezithi kufanele ukuthakatha inkosi esihlala naye ukhona umuntu onenhliziyo njengeyami othakathayo ungabulali umuntu ucela ngimoleke isitabele ngishiyeko kuze kwasa ngikaze ngilala ngiphuma ngena indlu le uyajabula umuntu owenza la ebusa ngizocela ngisihlabelele esijwayelekile 203 Kosibusisa ukubhuka abantu onke amanazaletha Tama Munya Tama